तिथि संस्कृति सम्पदा व सभ्यता नाप्नाप धार्मिक विविधता नपे ब्याचंगु देख चिन्यपादे धार्मिक सहिष्णुता यागुसगु उत्कृष्ट उदाहरण कथा स्थापना ज्याजंगु जिदेले पूजा पाठ धर्म कर्म यागुसगु ब्याग्न कथा यागु महत्व खनिदु जोजलपा नेपाल च्यानल स्याचना दिपि सकल सुकुमी भाजुमेजु पिन्त दुनुग्लान्चे लस्कुस्ना जना जी नस्ला साक्य जी समाजे थिति धर्म यागु अनुसरण याना जीवन हनावया चमी मनोपी अपलहे खनेदु थिति धर्म अनुसार पूजा पाठ यागु विधि व नखसक हनेगु शैली ब्याग्न कथा यागु खनेदु जिनेपा देले अनुसरण नावया चनागु थिति धर्म त मध्ये मनोतेसा अपल अनुसरण नावया चंगु धर्म त ख बौद्ध धर्म व हिन्दू धर्म आवलिमतेस श्रावण महिना थिति व्रत चना पूजा पाठ याना थिति देवदेवी तेगु आशिष सञ्चय यागु चलन्दु थासा नेवा समाजे इले बिले नखचख हना पूजा पाठमा यागु चलन खनेदु जो चिकपुचा चिकाय दि थंगल्ति थयागु ज्याजोय विषयले थयागु ज्याजोले जिनेवा समाजे अपना महत्व जायाजंगु गुला पर्व व बाघ भैरव जात्रा विषयले बचाउ रिपोर्ट निवेदन गदु स्वादिस स्वयम्भू पुराण अनुसार नेपागाले नापा ल जया चंगु इले विपस्वी तथागत बिजना पलस्वा पिना बिजा गुजुयाचन वहे पलस्वान ज्योति स्वरूप स्वयम्भू यागु उत्पत्ति जुगु ख उल्लेख च्या चंगु दु वहे ज्योति स्वरूप स्वयम्भू यागु दर्शन यायत महाचीन महामंजू श्री बिजागु जुयाचन वेकन सोबार यागु गु छेदन याना नेपागाले जया चंगु ल यागु निकास याना बिजागु ख ताइगु तापुदु अथेहे वो ज्योति स्वरूप स्वयम्भू यागु दर्शन यात बिजाम महायान धर्म या गुरु शान्तिकराचार्य न महाचैत्य देका बिजागु खन उल्लेख च्याजुंगुदु गुरु शान्तिकराचार्य न महाचैत्य देकी न्यवा न थो ज्योति स्वरूप स्वयम्भू चैत्य यागु सेवा यागु परम्परा बौद्ध विद्वान त मध्ये प्रचलित च्याजुंगु तापुदु थोहे ज्योति स्वरूप स्वयम्भू चैत्य यागु सेवा यागु परम्परा आवया गुण धर्म थका स्थापना जुगु खन उल्लेख ज्याचुंगुदु गुला धाओ छि नेपाल सम्मत कठ 9 महिना नला अले ठुक गुलाबले विशेषना गणगण भगवान बुद्धया मन्दिर दो अन मेला लगे जु ख विशेषना थन ये जोपी थन स्वयम्भू वेयसा येले जोपी अन भगवान दिय दुठा वनिसा किपली अथे खोपे अलछि थो ये पिन्न ठठे मेला लगे जी छारगाडा सा थो गुलाबले अपोइना दैथे जन छिठा देशे बाढी पहिरो वइचनी अले देशे आपद विपद वइचनी अले रोग सोग वइचनी ठठे मजिमा रका सकल भक्त जनत धाबाज थाना भगवान दैथा पुकारी आउने ख अले गुला ढाबले गुडु जंगल ख लाडि मेला ख छौ किसिम जंगली मेला न ख अले ठोटामे नाफा थन चचाकेर जंगल ख अले देठा वेबले ढाठाना वेब कारण छ जंगल जनावर त्यसो जने अट्याक मयामा रखान ठो ठाना वेब का तै छौ मनुते ठो टापु दुसा अले गुलाबले विशेषना ढाठाइ छाडगाडा छ छि भगवान बुद्धै तस्को योपटी बाज था ख हजुर वो टाइममे भगवान बुद्धै त महले तैटले वेकै त इन्टरटेनमेन्ट या त ढाबाज थायो ख एजिया जने विशेषना ठो टाइममे ढाबाज थायो ख अले ठो ढाबाज थाना भगवान बुद्धै था छिठा देशे शान्ति जुमा अले रोग सोग सुन मोयमरका ढाबाज थाना दिन पुकारियो ख अले विशेषना ठुके ढाबाज ढाले नाखिन थाइ अले ढाना प छुस्या टाना थाइ नाखिना प छुस्या न थाइ अले थौकुने ढिमेन थायो या अले इले बिले अले खि थाना डाबन थायो या अले ठो गुलाबले विशेषना ढा थाइले ठो ढाइ बोल चो परताल लन्टा जति थायो
नेपालसम्म त्या चिन्युगु महिना तमध्ये श्रावण शुक्ल परेवा निशे सुरुजुया लक्षितक बौद्ध मार्गी तेस गोला बाजा थाना नाम संगति पाथियाना ज्योति स्वरूप स्वयंभू चैत्य यागु दर्शन याएको चलन्दो गुलाबले ढाढाबले चो पर्ताल जति लन्टा पलिमा ठ्यावे अनि पलिमा नाग पञ्चमी गाजको ठ्यावे पलिमाले छिक्छ सुयजीमा ठो सिलिउनी उक्ति मेख अले ग्वारन ठ्यावे अले जिसु कथ यक्पु ग्वारडो आठकुने जनि यक्पु मन्तेस ग्वारम ठ्याङ्ल ग्वार ठो बाजो ठाइ कारण छ नाब सुन मनो गन्न वनमान लगा छ न्यासे उनी अबले स्रोत साधन त मरो अल ठो ग्वार थाना टस्क हेपसँग बिचे बिचे एन्टरटेनमेन्ट याना न वन्यु ख थोहे लक्ष्य या अवधि या त गुना थाएको चलन्दो नेवा समाजे दुनी लक्षितक गुना बाजा थाना नाम संगति पाठ्याना ज्योति स्वरूप महाचैद्य यागु दर्शन यागु चलन्त गुना धर्म थाएको चलन्दो गुना धर्म गथे याना सुरु जुदा थाएको ख श्रृंग फेरि अवदाने उल्लेख जुया चंगुदु सोगमी फाजुमी जुपी चिकबिना स्यास नाम दिगु ख गुला पर्व व बाग भैरव जात्रा विषयले रिपोर्ट आधास थोय ज्याजोले पल्क दिपाका दिपाली प चिकबिन पुवंक रिपोर्ट सया दिफै उगी आइत पल्क दिपा सोगमी फाजुमी जुपी थ बचाहावी दिपाली पा हाक्ना चिकबिन त लस्कुस्तु आधा सा गुला पर्व व बाग भैरव जात्रा विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदना गुदु सोयादिस
थाउसिया यक्कोन्य शशि प्रभादे या गुजुजु सिंह केतु या रानी सुलक्षणा नाप न्यायपुक जीवन हना चंगुजु याचन सिंह केतु जुजुन रानी सुलक्षणा या त मय सान यकोहे सिकार याइ मजु याचन रानी सुलक्षणा न यकोहे अनुरोध या सान जुजु सिंह केतु न सिकार याना चंगुजु याचन छनु शिकार याना चंगु इले जुजु सिंह केतु यागु मृत्यु जुगु याचन जुजु यागु मृत्यु लिपा रानी सुलक्षणा यागु न मृत्यु जुगु याचन लिबा जुजु सिंह केतु न छम ब्राह्मण यागु छे मे यागु स्वरूपे जन्म कागु याचन अतिहे रानी सुलक्षणा न वहे ब्राह्मण या छे ब्राह्मण या म्या रूपावती या रूपे जन्म कागु याचन पूर्व स्मृति शक्ति व लक्षणा ज्ञान दुमजुया रूपावती न वमे या त जुजु सिंह केतु थका मसिका कागु याचन थुकुकशिका रूपावती न वमे यागु यकुहे सेवा यागु याचन छनु वमे यागु भीर कुटुवाना मृत्यु जुगु याचन मेयागु मृत्यु लिपा रूपावती यकुहे दुखी जुया ओ मेयागु अस्ति न मेयागु नेको यागु गजुर तया चैत्य देखु बुजुया जन रूपावती न ओ मेयागु नेको या लच्छी तक पूजा पाठ्याना परिक्रमा यागु जुया जन छनु रूपावती नेको पुया पूजायना चंगु इले जुजु सिंह केतु धर्मशील नामक व्यक्ति रूपे प्रकट जुगु जुया जन थोहे कारण याना नेकु पुया नेकु जात्रा वनिगु चलन सुरु जुगु तैगु जनविश्वास दु थोहे कारण याना थौ तकन भाद्र महिना नेकु नापनाप मेमेगु बाजतन पुया परिवार या दिवंगत सदस्य या त सुखावती भुवने वास ल्याम थका मति याना थिति चैत तेगु परिक्रमा यागु चलन सुरु जुगु थापुदु थोहे कारण याना दिवंगत सदस्य यागु अस्ति न चैत्य देखिको प्रचलन न सुरु जुगु थापुदु
स्वरूप स्वयम्भू महाचैत्य बाहेक थिथि बाहाबहिले स्थापना ज्याचनु थिथि चैत्य देगुण पूजायाना दीप जाकीको चलन्दु अतिहे थो लक्ष्य अवधि तक सहकारी भोजन नेगु व मा अप्सङ अतिथाइगु उपवास सोनीको चलन्दु गोला या लक्ष्य अवधि तक गोला बाजा थाना थिथि बाहाबहिले स्थापना जुया
हरेक वर्ष थिएँ ठो वर्षे न भदौ 1 गते खुनु ठुको जात्रा बाघ भैरव आजुया विधिवत रूपमा पूजा आजा यासे ठुको जात्रा न्यागु ख डेगले चोम द्यया त डेगले पोसङ चोङ्गु बुङ्गा च्यायंका द्यै र स्नान याका नापा चोङ्गु ग्वाखु च्या बिजाका विधिवत पूजा यासे जात्रा न्यागु ख ठुको जात्रा थिथि बाजा खल तेस बाजा गाजा ठेका ठुकिया त अझ झन्झ ढ्याकी उगु ख तासा छु इ लिपा आजु या त खते बिजाका बाजा गाजा थाना दे परिक्रमा यागु चलन गो सोकमी फाजुमी जुबी चिबिना स्याय दिला गुला पर्व व बाघ भैरव जात्रा विषयले रिपोर्ट भालासा त चिकपिन्सा थयागु ज्याजो एका दिलजी थुगु ज्याजो नेवामा शिका चिकपिन्सा प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले वाहकन प्रसारण शुक्रबार निशा निताइले व सोमबार स्टेशा जिताइले नेपाल च्यानल न सोया दिफै उगुहे कथा थुगु ज्याजो चिकपिन्सा नेपाल च्यानल युट्युब न सोया दिफै जो सुना कथा छाता सुझाव नीति कुए बिहा तगु एड्रेस स्वापु तया दितैना प्यासे ज्याजो पाके बायावनीको उजा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सूचना दिस शुभ